again equal opportunities. These are the things we are talking about. Nyoranyita tare withu go ikara hamwe ri na ni witite cia minister turetia tondu itutithagio na ria twina cio kia agriculture githira na kiujuri kia tutaithirie nake tigagia hii nere ndirakiona aremi ni mabe ya kuga kahwa ni karoka wega ri tondu marihitwo uria marihitwo 1960 kaima besa chiro mireko nito mivango ndaigo kiuga thirikari ni ra gautumana andu moke muigora marenda kai minister tangimira ere bururi wothe niki minister yake reka no handu ha gutwira hani urore mena guo munene muno mekuru atia no kumira haria no nirairai no gukua nirairai nirutoi ne uhuru kai tutagikira muthenyo mutuge ceigana ni ceigana ke andu amakahuru tucarie kamau tucarie kabogo na mundu ungi turore tugukinyaku. Aya, kiurio ni mucai wa Kimani ekuria Juja arauga kwibanga ni kwega governor, but who will be our leader kwa hii mambo ya kujipanga? Ndoigate ngithindira ngithindire ngithindire akuru hatiri mundu ungi urenda kwirutira ri mimi niko bwana niko na hakuna kitu sina hapa niguo maitho mato nidirona nijikarite guku na nijura tukoragwo tuhana taru kuru twathondeka bururi ukuiganania yuthi yothe bururi-ini wa Kenya magena equal opportunity ya gwithukumira thina wa bururi ona bemwe no wathira kama equal opportunity cingioka ate cikikia gukata ni ate niki kingiko nigetha kugena na nyamu yoreta equal opportunity taru kugena na billion irutwo in every 1000 people kurutwo 1 billion ri andu amaheo becia kuhura biashara ri ndoko yothe ni arebi nuthu yao ni magatobora maheo becia biashara tondu kiu nokio access ire matari nayo andu yothe matingandikwo kama ndironire gwa Kenya handu maraheo becia barabara cia kuhata bara nema gura Kenya ginya ma engineer mundu thomete ndagitari ni barara hata nando magakenerera ireta kwatia kazi mtaani ino ya kazi mtaani na ndona makiuga amwe matirega kuriho beca cia nĩguo ndĩraigatirĩria marana kũrũkĩge na kĩu kĩathondekirwo into a revolving loan fund nĩguo maheane mbeca kũringana na peer pressure te we ũndore na nindore uri ũngĩ waheo tũgaikara tũkũrorete maitho ndũkae kwananga mbeca icio na kũnyua njohi na maũndũ marĩa mangĩ ũthũkũme wonjorithie nĩguo wacokia rĩ mũndũ ũngĩ ake atia that is how Grameen Bank, the biggest known form of bank the whole world, itakoragwo na security na nitogetie multi-million people they never burudi wa Bangladesh ucio ti undu murito ai kobese cire ire iwo guku ni bilioni igiriri eto ni bo magathe atwiti ni ura imagine bese cio cingigira society ni every day at bilioni igiriri ni iragira ona tukacokis every month bilioni cigana mihuko-ini ya andu ethi nuthu yao ni magatobora na matobora ni makandika nuthu ino engi uhoro ugi wothe urona tari ukegwire kama na nijukaga ngoigate ni ndire murathi na ndire murogi no ni nyonaga I see ni nyonaga haria mbere tari ukiundu giki kirera no te beca ni ikunika githurano giathira 2022 tondu itikoneka na itigakorwo kuo what is going to happen that month na andu ni mereirwo na ni mathuranire urona magacoka kuga ati na tondu ni wonaga haraihu governor Kabogori urona 2022 tegathiate no nginya gukagĩa thirikari mwana no nginya gaciarwo you understand kiuria ri murenda gukagĩa thirikari ithuĩ tuikarĩte ithuĩ ni kuga gutiri andu aingi mange decide kuria thirikari iguthie ta ithuĩ andu a Mount Kenya tugenyitana gutiri ungithondeka thirikari atari na ithuĩ ndio na makiuga maracari uria mangemegutha the first round makathie round igiri makajira atiriri tona korwo na thirikari ni kana ndo Mount Kenya mana korwo thirikari ni ithatũ yes hari thirikari inya iria twanagia nacio angi makoga ati undu monete gokorwo thirikari ni kuna ni ngakiuga atiri aiko turikaraga uguo twathurana weterere manari tugutura uguo aiko twathurana turikaraga uguo tweterere citwo kuma na iguru ri turikaraga uguo no opportunity mare mekiritwo taramire u igi gore ciakitwo another 5 years
wanyita thibitari cia kora ndakire thibitari Kiambu no igwa uhoro uyu ungi wa kigina githie kuri anake bururi na watonga utonga wa bururi tirami my friend utonga wa bururi ne kwihota mihuko ya andu na hau niho thina wa bururi uyu uri na Kiambu na Githumo kila mahali katika jamii ya Kenya uhoro ucio ungicenjeka atia ni uranyita ni uranyita ndanyita muno governor ndakwiga kuingira kiama kia mundu ngiri how no beginning of our problems ni ndakwira oguo na ni ukona itondu tutiri kundu tuguthie no ithuĩ twarikuo no ithuĩ twikuo na no ithuĩ tugakorwo kuo kama urenda mukona kiama kianyu onako tikimweri cia guku cindu cia kare guku tuikare ta nyumba tucire muthoni ugukari ni tukaria tugiaihe ni twahatiririo miaka eno 5 ni twahatiririo ni wenge githe tigwa wanjira ha maita matatu tukoimirira kwino eroka yes makajira atiriri andona kuiga wega biyo tutuka tuhembesa tondu turi agikuyu tuhe opportunity ta Kenyans opportunity ria ina mukalijin ria ina mukosto kuria kwa sultan ikoro opportunity onyo yegwitu no makajira atiriri no tuka turutete wira wa kulima wa guciarithia no cia tu kugayanwo ithuĩ tutire ho no atiriri mauga ati nigetha uthoni uyu anga muthoni wa giuka agiukire na akigia na andu uriko turakionire Kiamba uria kurathire oiga atiriri Kiamba hari baadhi ya andu ekire campaign Kiamba na Juja tutia kuonire likizo ndiriuthio kauruke tiga maundu maingi kuri andu ange moi tiga we uranyita riu ndegwire makiuga ehe twagwire ne kabogo kwaga guka ogwe kwate no kabogo ogwe kwa no ona magwa no kabogo no kura irio ronde haure there's nothing to worry anybody there are drone ita irare 50-50 nema todo modo competition yo irare ya Kiama na kura tamagana matano irare ya Kiama kana irare ya individuals uranyita you need to do a lot of analysis you need get turn out you get 60% of what kama tina thiere you need to read beyond those two things neranyita todo tare adwaswele marare o UDA ne makana zima kareri wa jamara turaga na William Ruto nema ara tiwa Jubilee ara yakwira tereri gwenda gutwara kahora kareri jamara turaga na Ruto nema Ruto ne wa Jubilee UDA ne ya Jubilee that was a competition ya Jubilee of Jubilee riu gicoka gwe no rahotiro no ni direct na candidate waregire uthi no nesi ya koda na candidate ne ngira hotiro atiriri waregire ni kijuja ukiaga Kiamba ni ndira understand tondu ne ndiraiguire handu hakiro ko kabogo ne aronekire gweka goguo rimwe kagetheri andu mbenda gutigirwo mubira mathake no Kadege nowe wari ku hindi yo ile ndathakire Kiamba kweherera akirika na ni ndari kuo Kamau na ne wega rimwe ri andu makonaga without you nikikirathi na mbere todo maundu megi politics of parties ni undu koretwo we very dear to my heart ni ndana ithurano icio cia nomination every year ni ndeka githurano na ndikaigire ka nomination na gikinene ka nomination na gikinene tuka streamline uhoro ithurano ri taro ni ukuona ni tegitonya kiama kia mundu rigi ndogetekera akirio ku guthie gwiko kaitari mukigu muno jikarete kwa maita matano you know jikite ithurano ithano oguthi guthia uracieta ithurano ithano atia sorry ni I've done 5 elections waru magajuja 2007 2010 2013 2017 na jikaga igiri ogenda gukinywo tu ogenda ati tuthondeke kiama kiega tuthondeke PNU tuthondeke Jubilee leo ni haria ndi muge na ndina giakwa ona giaku kile tote by the way tothika hora kama tothika hora na kiama giakwa etondo keho kiama kiu gigakorwo gi totally democratic na gerara takwa akorwo ni urenda kuruga mari please igaguka kuri nie kujira guhe tigiti I will not do it you carry na muige wona twathie gicagi hau hanyu gatangari
ando moige turenda Kamaure uyu niwe turenda arugame na kiama Goria as many as of people nyonia ina moko negera Kamau tigiti atiriri ne uranyita itu democracy gakiruta wira ri tutura tuthingagiririo uyu niwe nie ndirenda ta mutongoria wa kiama gifati gukorwo kia mundu tondu rauga kana no one ngira kiama kia mundu kiama gitifati gukorwo kiri na members members mabagiria hagitheti andu no nginya hakorwo hari ara mathugundite uria kiama uria twathugundire guthondeka Jubilee tutingihana America ni twena TNA twoete kuma kwi muthe gwitwo nginyo TNA ne amathondekire ne gikuyu ithe toithio turokire turathondeka Jubilee arafu uri muoroto waririre ne njira kuigwa deputy president yakiaria uhoro ucio wa gwaka kiama gikurehe akenya othe hamwe handu ha tukabira twa kabira no twathi gucagura ma minister tugacagura kabira katuzagana America kana South Africa kiama tutagehana kiabu ya kabo etugi ogwo tondu riri tatwa minister ni ndare ginya na turukana nikuo muturukana minister kiabu mujaru niwe wale chief of staff wakwa finance minister ni mutumia wale muikaba adocio matia cagurirwo ni uthaka macagurirwo ni urameke gate akiri meci uri amahana qualifications yao niri gugakinya hau ate Kenya ndoroya andu aria mwai nao nomination ine aria mwai nao giteini ndiye gwire makenege na irante URP yekirire minister kalijini yatheri kana tigo ndoroire mukiuga ira magatheti ine gweno ogena gwikirwa ya na niri position taisho shika advertise niri todo akikoro no ginyo negere Kamaure ndumucaririe favor handu hakumunegera wira atangihota haya good riure henderio kwaria ri governor Oshimwa Kafogo mundu rajira ha mukiaria mumenyage ati ni mwereire deputy president Ruto ni mukamu support na muririkane mwena andu meja wa Kiambu Muranga waberia gutwenderia guoya ati twina andu kai bururi kale wao tie hitu ndirendia bururi na wao ti witu ithuothe katiba inasema utaishi mahala popote upendapo wewe ni uraigwa na kwirira deputy president ni ndari wabere kumwira ndukaheo giti ni kwirirwo wivange wicaririe giti thidi mwirire guo ngirwo ni ndanirira tene ni ndi undu mweru ndiroiga ni ndi amwirire giti ndia mwirire giti mundu wa mwirire giti gutwikaga ni Uhuru na Uhuru kekura cigana etwari horo wa ma towe werire Mudavadi na kamutigira etwari horo wa ma vio ashara ruko acokire kugaga ne matu yes na William Ruto ni giti arecariria ni athi na bere na gwicariria no gweterera ati Ruto ni nerirwo ri cingiranirwo tugitora tweranaga na atia gukwiraga ni mwe na andu Rift Valley maikaraga ku akiri kuo kwao ni kuo kwao they are from there na thirikari biraru ginya bolithi ginyao magiru ni kuragira every Kenyan where they are. It is their primary duty. Nure dawo jire ni diguthi Eldoret na ngure muguda ni undu wa gwitigira ndiretigira u ni uranyita to kuigwa muno na tukerwo ona hinde no ya bara ari na ni ukona nyamo yo cia higi ni ndare wa mbere kuga tutikoime higi neke tondu korwo ni toimire 2017 andu no mangiahurirwo mangiakurare rigo kumakihuraga githe ndokemoe ni magana tima ona riu ni tuikari okuo haya he mundu urandegena haha governor akajira acha tari wacio wiga maito ameruguru ri hari undu mutendaga kuhutia andu ni matunyirwo migunda yao nima macokire majira matiana coka neke kegiragia mutwario horo cio muigwa urutagwo na mahira neke kegiragia twarie ati kuri mundu rahuthira itinga riene kuri mamugunda tugacoka tuge ni twaigwanira na turi a Kenya ri ni uranyitona ndiroiga riu twambirie kwenderio guoya ati ekayo oi kana muhuru ndenda tuhumuke no riri he mundu ajira we ukena waku handu hako guhura kigena kigena giki gya 30 billion iria andu marerirwo makaheo ni ndirahura kigena I'm saying no raigwa my friend ndigikwira muri muria kwi mana reke turinge na gataru gaka kuria kuyurite bia na ni maheni
You understand? Thirikari ino noyo yari kuo noyo gakoro. You know Kenya is not moving. Ugyo twire ni ukahota ku spread 1 trillion every year. Do twire kule iko ima. You understand? Programs ya thirikari re itivanga kuona rucio. Long term nikyo twina 2030 vision. Maundu mau mothe ri ni mekirwo into perspective. Niguo tutige kuona tare mahe. Ni ndirahura kigina ni uregi kena my friend thirikari gakorwo kuo Kenya begwire ndahota gukorwo ndi thirikari ni kana ni ndi thirikari. Haya Jacob niguo Jacob adire ni arakocokeria ngatho kagwa ni racira wega undu wothe no wikike githurano giki kiroka muhatire mundu oe ta Ngai gicoke ari kuria bypass arajira Kamau geithia Kavua muno turari nake Shaka na netwake rungire maundu maigano na mafururi hendo murari kuria Shaka kuria muraumire mwikendo kimwe kana muraumire mugayukanite. Well adomati getweka kendo kimwe all of a sudden na mucamanio mwe horoci wako twika domati na invite wale. These meetings are for everyone. Nine ni ndoigete time mweshimi wa kiraitu na tukera mundu gwitwo mweshimi wali tondu ni muone na gathini wa council of governors ile mwina kimemia tondu ni mukite micemanio ona ya thimu mete nwanyita taru ni mucemanio oge gothie buka na meru ri no gina demete tondu andu acio you recognize them as leaders. Nuranyita no to division 2 ture kwa hahari ate he ni murahura speaker muturi daruga megetikiria reda. This thing is about kura number ona ithano nani twendire ndimuhote ndona huta ure contradict tondu riri ugutwirite horo wa urumwe riu ninge wauga mundu ni marugame urumwe ni ukakioneka kwa rugama. Allow me to say this, in every competition there must be a winner and a loser. Nego kanti taru togiuga ne tokwenda flag bearali ego ku central tuge okai tuikare hamwe ne turenda kurugamia mundu tutigirugama ithuothe tota ko turi andu akegu muno nima ne ati atugika tuike primaries kaborugama nego Justin Muturi rugama kirito murugi rugama rekai tucagure no gututongoria thini wa andu ariko ndeni gwo guthiaga ona munanda-ini gicagi mutiri mundu una kura ciothe no mangeruga mothe ene minandari mundu utari ngombe murimo ucio no acagurwo ni andu amurimo uria ndikana turaiguana eturanyita muno gavana reke tuikirie tondu ni ciarugama tha igere ciuria cianyu na maoni ni cia bata muno ni cindeithagia hindi iria ndiracira na atongoria aya ni turacokereria tita guku kuma guo.